ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Bellerin News vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ngudo ntswa ya dzitshaka yo rangaho phanḓa nga Yunivesithi ya Liege yo dzinginya uri hu tea u vha na mapa muswa wa zwimela zwa ḽifhasi u ya nga vhorasaintsi. Ndi zwa ndeme u lavhelesa mushumo wa mulilo na zwipuka zwine zwa ḽa zwimela. Mawanwa avho o sumbedza uri tshanduko kha tshifhinga tsha mulilo na zwiḽiwa zwa zwimela zwa zwipuka zwa ḓaka zwi nga vha na masiandaitwa mahulwane kha zwimela u fhira tshanduko dza kilima dzo lavhelelwaho nga ṅwaha wa 2005. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Nature Communications. Muzika ndi dzilafho ḽine ḽa nga shumisiwa u langa vhulwadze ha khangwa. Izwi ndi u ya nga bammbiri ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Frontiers in Psychiatry. Ngudo yo rangaho phanḓa nga Anglia Ruskin University yo shumisa data u bva kha vhalwadze vha 20 u bva ngei kha ḽa UK. Vhadzulapo vha muvhunduni wa ha Maḓuwa hune ha vha ha nthabalala fhasi ya masipala wa Makhado Ward 18 vho sumbedza u vhaiswa nga tshiwo tshe mavhiḓa a 43 a vhafunwa vhavho a tshinyadziwa. Mavhiḓa o tshinyadzwa mulovha nga kholomo dza dzhena nga ṅwambo uri a huna ḓaraṱa kana fentsi. Zwine zwa khou ṋaṋa u vhaisa vhadzulapo ndi zwa uri ho tholiwa rakonṱiraka mahoḽa nga ṅwedzi wa Shundunthule uri a dzhenise fentsi ya u tsireledza mavhiḓa. Fhedzi thandela yeneyo hupfi yo sala i gake na ṋamusi, zwine zwa amba uri yo shuma i si fhedze. Yo vha yo avhelwa masheleni a paḓaho rannda dza zwigidi zwa maḓana maṱanu na mararu nahone i tshi khou fanela u shuma lwa miṅwedzi miraru. Mudzulatshidulo wa ḽihoro ḽa Action SA dzinguni ḽa Vhembe vha Musanda vho Khwara Ṋenge Khulu vho ita na u vhidziwa vha ṱanziela tshiwo itsho he vha bvisela khagala zwi tevhelaho. Ndi tshi swika hafha na wana uri mavhiḓa a ro fhira 43 o kwashekana o vunḓekana nga dzikholomo. Zwe zwa vhaisa vha Musanda na vhadzulapo vha ha Maḓuwa vha ri rakonṱiraka o apointiwa nga masipala wa Makhado uri a ite hayo mavhiḓa a fensele hayo mavhiḓa. O apointiwa rakonṱiraka o apointiwa ṅwaha u fhelaho nga ṅwedzi wa Mei. Ende hei kontraka yo vha ya miṅwedzi miraru mara u swikela zwino no fhela miṅwedzi ya 14. Hoyo rakonṱiraka athu vhuya a ita tshithu o sokou thoma zwithu zwawe a zwikho fhela. Ende nga zwezwo kholomo dzi khou dzhena dzi tshi wisekanya mavhiḓa hanefho ha Maḓuwa ha nthabalala. Zwino rine vha Action SA zwo sala murahu hezwo zwithu ngori vha nga wana ho rakonṱiraka o no ḓi badeliwa ngori ndi kale a huna project ya miṅwedzi miraru ine ya tea u fhela ine ya nga ḓo swika kha miṅwedzi ya 14. Ḓo sala murahu sa Action SA u vhona uri na ndi ngani heyi project ya u fensela mavhiḓa i sa khou fhela. Ndaa. Akho guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News muthetshelesi kha vha ḓibvela phanḓa na u tevhelela kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana u dalela Facebook page yashu ine ya ri Bellerin News hune vha nga ḓi dovha hafhu vha ḓi tou ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni. Bellerin Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerinbrands.co.za. Bellerin Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.